Championship 2024 Kiching. Ki hai rong pia rong along kaching thura tumon ki jab dam de de jok rong isi thur pak pen tuwar kachi silang pon. Kardom adapa birta long penili sami dengmir killing pi non birtang ton pen arjuponik tha. Kiramtang pre-niphaing koiragi thomarni Difu Kasa Stadium along kido Sarsing Teron Langkung Habe Multi-Purpose Sports Complex along All Assam State Karate Championship 2024 ke pangcheng. Bangso hut ke ACCM Dr. Tuliram Longhang Rideng Pensi Ingpupon. Bangso amailong ke ACCM Dr. Tuliram Longhang kachitong dunalong Minister Nandita Garlusa tung chitong dun si Mai Ingpupon do. Bangso hut Karbiang Long Karate Association Vice Chairman Anparta KACM Rites Inghi KACM Richard Stock B Pendang Lok Kyong Dung Atum Chitong Dun. Bangso kachipate Mesin Pen Kipachun Pe Major Pan All Assam Karate Association Lapen Kasa Tum Cherap Chitusi Langchari Pon Bomlo. Bangso kachipate along sub-juniors seeded under 21 senior atumapan pidopanpo. Tapen ladak kachipate pen ang song ang deng mati national level ang deng an kachipate dun japan ingvai ponpo. Tapen Kadokawi District Home Care Pen Kachepatia Bang Fubang Piatum Kadokawi Bang Surikit Home An Vangsi Menchet Haponsi Kipatu Jepate Pondo. Karbiang Long Arlo Along Abanki Non-Ason All Assam Karate Championships Abanki Kiching Silo. Lasi Lason Thak Thak Karbiang Long Arlo Sports Culture Paman Pen Kipathir Pon Japansi Ke Asia Hin Pen Deng Pon Bompusi CM Rong Hang Pen Ningje Pon. Pun prothombar Assam State Karate Association or Karbiang Longor eta potato yat prothombar. Gotie ene dhoroner sports culture ta anibo karone eta events anibo karone ami chesta cholai aso jate new generationor jibilak sports lover bilakor karone aguai nia sarthot eta ami kori aso. Gote Karbiang Autonomous Councilor pra ami akon next CM Gold Cup ase CM Gold Cup yate hobo tar pisot All Assamor badminton junior yate hobo ta Assam badminton Master Game Association ইয়াৰ পৰা 26 পৰা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব এনে ধৰণৰ বেলেগ বেলেগৰ ইভেন্টছ ইয়াতে আহি থাকিব আপোনালোকে দেখা পাব যোৱাবাৰৰ আই লিগ 2 ইয়াতে অল ইণ্ডিয়া যে আই লিগ ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ ইয়াতে হৈছে এনে ধৰণৰ আমি স্পৰ্টছ কালচাৰৰ কাৰ্বি আংলঙৰ লাহে লাহে আমি আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ Pinige Tek Long Teng Bulote Soar Luatum Metang Kacharai Combat Self Defense upon Mission. Lapen Pinige Tek Long Sitami Sopen and Parta Soar Luatum Kachipate Duna Paisi Ke Ongpusi Minister Garlu Sapen Ninje Pon. आज कार्बी आंगलोंग में ये हमारा कैरेटे एसोसिएशन का स्टेट चैंपियनशिप हो रहा है बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे हो रहा है आजकल देखा जाए तो स्पोर्ट्स बहुत आसाम में हो रहा है 3-4 डेज बैक रेसलिंग का कंपटीशन हुआ था ऑल ओवर द स्टेट ऑफ असम वो गुवाहाटी में अगेन फ्रॉम रेसलिंग एसोसिएशन ने किया है आज देखा है कैरेटे ने किया है इसको ऊपर लेके जाएगा तो स्टेट का तरफ से खेल महारन भी चालू हो रहा है रजिस्ट्रेशन बहुत हो रहा है आज का दिन में 30 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कैरेटे ऐसे है कि सेल्फ डिफेंस के हिसाब से बहुत लड़की लोग पार्टिसिपेट किया शायद ऐसे देख रहा है मुझे आज देख के लगा है मोर देन बॉयज़ शायद अगर टैली देखें तो गर्ल्स का ज़्यादा है सो इट्स अ गुड एक अच्छा स्पोर्ट है जहाँ ट्रेंड है जहाँ लड़की लोग आगे आके जाता है और यहाँ देखा है बहुत सारा छोटा बच्चा भी है उम्र का वाला भी है एंड स्पेशली टू द पेरेंट्स थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स के आजकल बहुत एनकरेज कर रहा है अपना बच्चे लोग को स्पोर्ट्स में करने के लिए एंड ये एक मैसेज अच्छा जा रहा है दैट जो बिहाइंड द स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं होने के लिए ड्रग्स जैसे यंगर जनरेशन में नहीं आने के लिए टू प्रिवेंट वन सेल्फ फ्रॉम नॉट गोइंग थ्रू ड्रग्स दिस टाइप ऑफ एसोसिएशंस हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स अमंग द एसोसिएशंस बहुत ही अच्छा है सो न्यूज़ रिपोर्ट हरसिंह रोंगहांग KTV न्यूज़
Karbia rada kar I handbrake kang thimati article 244 a kar I lapen handbrake long weg nang jipuki Karbia rada tum kachesong kaita v pigment chesong bomlo ahok bonda Karbia rada tum lapuan v pigment handbrake aparman apong le chisong sitami piniar ni anta kichonang thekabang kawide da jok kai kita Karbia rada tum ningduk pensi dolo ahok Karbiang long arlo handbrake kang thim ke palong jiamen pen kedam tanga pora hut rod charia song ke do ana tum pen penangan rada pharlo chuzorno Lasia apong rada pan kedo ana rod charia song rada pan apharlo ka chuzor ningkang samdun de da jok EPHL si rod charia song atum penta penang handbrake kang thim ke palong japan chisong bomwang bomlo Lason thak thaksi non nang kile ji preni phain ko rapor ni le thoughts tami west Karbiang long dong kamukamalong EPHL se tumpen handbrake kang thim ke palong japan armu chijeng padupon ji pura kedam tang preni phain ko ra ke thomar ni EPHL si youth wing atumpen phirangkya mai phapon si pachini pon phirangkya mai ke phalong ke pachini pon atengke non nang kile ji ni phain ko rapor ni ke handbrake aparman chisongpo lapela bangso ka chisong pon along Karbiang long along le aphari phari bang aphan ke pe ka puthak hai huita chisong pon po Dapen jasemet ing long asot tumaki sungpen ki jok jia phanta chisongpo Karbiang entry to other fan people or salary pending the teacher dan lo ningkan hinira chiklo pon salary pending ko max or car on the sarkar chiklo jon creepy teacher pon salary pending ko max or car BJP sarkar Karbiang lo atuar kai numai ahu jon chiklang marlo la BJP sarkar itu malong le thlang kon nai ko marlo non BJP sarkar Lamo 18,000 because we are president media. One our inting parliament and 4,500 because. Lasan haksi itu PGR itu dikanjak logo. Sainik school amendment 1,000 because nih. Kalau dia command training center amendment ane, kena dah konsuli ke paru, dah 1,000 because nih tak dia. Lasan haksi itu program doktor anak masih dia. Adun tu phirangkya mai ke phalong ke pachini pon atengki non ke chari bom KACCM Dr Tuliram Ronghang council ke chari ningkan krisi pleng de da phita Karbiang long arong phan thang nat ta kaching thuramu klempi pon pelang lapena langli golden men puki ke chia sotum kero parlin moa phit tangka kachu hangji aphansi kero itha pusi pachini pon lasi Tuliram Ronghang phan madu ke chia sotum le asap rolote mena long le phelangta chipi atiti pusi ningje pon Lasi inglong asotum kewang jilang apor pen ki inglong asotum jok wanang jipulote EPHL se aphan kroinang pusi pachini pon. West Karbiang long, kam lunch do atau apa itu sih kan masih itu sih. Also program organize ke lagi, bukan lagi NDC special. Lasi ini tuh hal also amat really Tiap kampung pun dinan kok mah, perlu kan terlalu lama. Di sini Karbiang long arat akimang pinya yang terjadi. Karbiang long arat akimang laki untuk atau otonomous state. Langsung otonomous state itu kasih song lagi meningkat perkara dia nak bertanya. Jom si kurkimo itu nanti tadi. 1960 kan pen non 2024 ini di sabda itu nakal itu meningkat perkara dia nak bertanya. APHL party itu 1960 kan masih songong bom hal itu topai ke lang noso no Meghalaya itu kan sampai ke itu belum gitu. Akhirnya India ke demokrasi country News report Harsing Ronghang KTV News Doarbagori constituency ke parlopon ke kangadong polling station ke parlo ke hairong piarong arada tumpen ke damtang preni phain koira hiniarni alang litum kachelenga towar kahinu pigajo rong isi penchipin khat ponsi ke dam ke wang ki sungpen ki joy keji aphan pura ke hairong piara tumpen rong isi thur paksi mina rong kachelenga towar chisalam pon rin tilo
labang so to war ka selam along inut rada cycling bang phu hemson rong hang hin pen bolero pick up a motor I hum pen chenglok ki jona sonta alang li hin pen chirabdun lasi ke hai rong piara da tum rod cycling bang hemson rong hang pan ninga klong pen kachuru pajirpong lasi ke hairong piarong aradatum dorbagori emisian par education em richard tokbia phanta ke hairong piarong kachelenga towar prabjin pen nang selam pipon sonte ninging sampik ji lapen nang selam pipon vek thaposi choning ripadopon during pen Thompson terang report KTV news Pinia berta ke la ansi kangton pon iglo. Domi thak mi kardo.